Dobrodošli ljudi, evo nas na Hive-u, igramo Cowboys and Indians, ja sam Cowboy. Evo vidite, panica tu, prava navijačka. Inače, za one koji nikad do sada nisu igrali Cowboys and Indians na Hive-u, oni samo i imaju tu igricu. Cilj igrice, odnosno mini igre, jeste da 4 puta uhvatite protivničkog lidera desnim krekom i da ga odnese u svoju bazu. Are you Indian? Nope, Cowboy. Evo, a kompas će vam inače pokazivati prvo gdje je lider, pa onda gdje treba da ga odnesete. Evo imate i 3 specijalna efekta, a to su Hunk Smash, Speed Dust i Invisibility. Evo vidite, ovako ga uhvatite i sad će kompas vam pokazati gdje da bežite. Inače, ovo je prvi video koji sam ikada snimio za YouTube. Dugo sam se premišljao dan da snimam, dan da ne snimam. Vidite moj skin, to mi je... Inače, sad krenite da pričam, skin mi je dizajnirao Dutke PvP. Odnosno, on ga ne pravi za sebe, ja sam ukrao preko Minecraft Skins, pa nego. A ne znam. Evo, vidite manijake jedne. Vidite šta oni tu pokušavaju, sad ćemo mi, Mule i Jusuf, da ga... Vidi ga, vidi, on će mu ubije, bolje beg me. Juri me, ja ću mu ubati majde. Nek me juram dok ne hoće, fuck. Ja ono za kako je, opa, to nije moj capture. Pa nego šta? Ajmo, bege. Mora ga malo štitimo, vidite. Šta radiš? Šta pokušavaš? Šta pokušavaš? Šta je bilo? Ovo ne mogu udariti. Uiii! Kakvi nubovi, omoga. Sad ćemo, gledajte sad ovu taktiku. On se tek ponovo, a ja ću već da ga ukradem. Mislim ću probam, evo, krasno. Ave sam bela. Će reći. Kakvi nubovi ne mogu da verujem. Opa, već imamo, fuck. Ovo će biti treći capture ako uspijemo da pređemo ovog. Nema se, sad ću vatimo novog. No mi sviđa mapa, ono je inače mapa Black Horse Basin. Inače, imate i Berlin i China i Hudu, ali Hudu je dobra mapa, a Berlin i China su, znači, dobro, China onako, ali Berlin je najveće sranje koje možete da vidite. Znači, to je najgora mapa ikad napravljena, ne znam ni što se postavi... Što raju? Da li je on normalan? Zašto evo ga, godio! Nema, to i hakeri sve. To sve treba pobanuti. Sad će ga mi uvatimo, sad će on da vidi. Sad će on to da vidi. Paj se. Zup! Wow! Će reći, fuck. A sviđa mi se što nema fall damage, inače bi, brate, do sad poginuli 500 puta. Aj, to je što pokušava. To je neki engleski fan, a nema pojma ni da snijem na srpskom, ali nema veze. Popremio se čovjek. Opa, kakav parkour. Aero što mi u glavi to, tačno u vrat. Ki vampir, ne znam. Oh fuck. Gdje si pošao? Opa! Lele. Juha! To je bio Hunk Smash, odbaciš ga tako. I sad možeš ladno da dođeš do lidera koji pokušava da im pobegu mi. Oštre su ove palice, nema šta, kidaju. Čekaj, ja jedini pokušavam da im uvatim lidera. Ovi svi moji se tepaju i tako uzimaju pojene. Noj. Dobro, to je dobro. Vidite kako to scoreboard namešteno, sve to obaveštava.
Zebavaš? Skinuli su ga. Šta je bilo? Iskoristio sam? Pošlog? A ne, to je bio speedast. Oh, fuck. Ajde, dođi, sine. Ne, sad me blindovo. Sad, nema šanse im pobegati. Ima! 2 srca i beži! 2 srca i beži! Ne! Fuck. Fail. Šta će fail? Kakvi su neandertalci. Još s ove palice i ove skinove tupave. Mislim, to običan Steve ne mogu da promeni skin. A, sad sam ja lider. I sad su mu uvatili. Bravo. Bravo za njih. Bravo. Neću ni da pišem ništa. Kakvi su to nubovi. Pa ajde nosim to. Beg. To. Invisibility. Begam, utičem. Beg bitavam. Nemoj da greš. No, nemoj da greš. Begam i pobeda! Gleda, 8778 tokena. Jebamo. GG, mora da se piše to GG. Bilo extra game, pobedili smo ih 4-3. Nema oko svetsko prvenstvo, vjerujete. Samo padaju golovi. I to bi bilo sve za ovaj prvi snimak. Ako želite još, lajkujte, subite. I vidimo se u sljedećem kanalu, ljudi.